tuzagize umusaba ndagetse tuvugane tugire icyo tuvugana ku byerekeye ijambo ry'Imana. Imana bampeye umugisha ubwo byo mukana kwishano yanjye. Imana igibahezagera. Ariko kugira ngo ngire icyo mvuga reka mbanze senge. Mana yacu iri mu ijuru, ndagushimira Mana kubwo nshikije ahantu Mana kuri umusozi. Ndakugeze Mana Mana w'umutagatifu wa Mana agira icyo anyigisha. Ampe ikintu nabura ubwoko bwa mwami cyazagira icyo kimarira abantu ikimazi. Amajambo ndivuga ahantu Mana agira ikimazi kubazayumva. Mana yanjye abantu bajya bumva ubutumwa mwami n'umutagatifu agenda bumvishe ko ngiye n'iminwa yanduye ibavuze aya majambo, ariko wowe utunganya imitima y'abantu ugiye ikintu wumvisha abantu Mana. Service ya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tuzaze umusaraba. Ijambo nza gusoma, ijambo nimuri nza kubabwira ni nk'ibyerekeye kutabwizanya ukuri. Nk'umugabo n'umugabo ntibabwizanya ukuri, abana na se cyangwa na nyina ntibabwizanya ukuri, cyangwa inshuti ku nshuti ntizibwizanya ukuri, cyangwa abaturanyi. Imana tugirire neza. Iyo hatajemo kuvuga ukuri mu buzima bwa misi yose n'usanga n'ibyaha byinjiye. Cyaha iyo kimaze gukura, cyaha kitasaba imbabazi, cyaha kitagiye ahabona ngo abantu bakivuge ko basaba imbabazi, nicyo kiza kubyara urupfu. Rero burya impfu nyinshi tugenda duhura nazo, inyinshi ziba zabyawe n'icyaha. Imana tugire neza nshuti z'umusaraba. Kutabwizanya ukuri kw'abana mu nzu, yaba mugabo n'umugore cyangwa n'abana, no kutabwizanya ukuri ku baturanyi, no kutabwizanya ukuri ku nshuti, ku bantu bandari inshuti ntibabwizanye ukuri. Kutabwizanya ukuri ndakubyara icyaha, noneho cyaha nacyo kikazana urupfu kandi rukaboneka. Kandi icyo cyaha kiba cyahishwe kitavuzwe ngo abantu gisabire imbabazi, abantu bakigeko, n'usanga kizana urupfu rwa giturumbuka. Kuko umuntu cyaha kizica, yaba uwagikoze cyangwa n'utaragikoze, bashaka kwicwa n'icyaha utakoze. Imana tugire neza. Bashaka kwicwa n'icyaha wikora cyawe, cyangwa kwicwa n'icyaha utakoze. Imana utabara. Ndaza kuba gusomera ijambo, ndaza kumva ukuntu byagenze n'ukuntu biriho buno. Impfu z'abantu nyinshi buno ziva kutabwizanya ukuri. Imana tugirire neza. Niba rero kutabwizanya ukuri bizana icyaha, sinzi niba buri wese abibona. Njye nasomye ahantu umva hamba kukuvuga kuri icyo kintu, kandi nawe niwabyumvishwa na mwe muwera uzahatahura. Ibyaha byinshi biturimo bizatera mu muriro, ni ibyaha tutihana, tunyegeza, tuba twawe nabyo, ubishaka cyangwa utabishaka. Ushaka kugwa mu cyaha utabishaka, cyangwa kugwa ubishaka, bya bindi rero tugomba tutabishaka, ibyo ntibyihanwa. Ntawe ujya ukihana, mubona nk'aho ari bisanzwe. Imana tugire neza. Ariko ku Mana hoho, naho warota wakoze icyaha, bisaba gusaba imbabazi. Imana isaba imbabazi. Kurota gusa nta cyaha wakoze, Imana tutegeka gusaba imbabazi. Ukazisaba Imana. Iyo rero tutakuziye mw'abantu mwe, bijya abakozi b'Imana kujya basenga, ariko hari ikintu mudatahura cyangwa se tudakora, kandi cyo cyari ngombwa. Reka ndabahira ijambo rero muza kubyumviza neza. Hano ni Samweli wa 2:11. Ahantu uraza kusoma njye nsabye nk'imisarine, ariko ndazi ko muhazi mwese, ariko utahazi arava ku murongo wa mbere ashitse
kwa 27 anje tutagijemo nk'amajambo ane gusa ngiye nawe uza kugira umwete wo kwisomera hose Imana idutabara hanze gucyaha cya Dawudi cyaha cya Dawudi bazi ko byagenze aho ngo hari igihe uwo Dawudi nyine yarimo aratembera hejuru y'ingoro yiwe ngo maze akiri hano hejuru ngo ajya kubona umugore ariko ariyuhagira kandi yari mwiza ateye igomwe nshuti yanyu umenye ko ubwo bwiza ufise si ubwo kwirata ubwo bwiza ufise waba uri mwiza ukorera Imana uri mubi ukorera Imana ariko abenshi ubwiza bwaraboheje abenshi ubwiza buraboshye bakajya mu cyaha ariko ubu uyu mugore weho murazi ko afise umugabo ubwisemye hepfo sose urabibona ariko umugabo ntiyarahari kandi nizere ko ataraherutse muhira yemwe mufuse abagabo mw'abagore mwe mufuse abagabo bajya ku kazi ka kure cyane cyane abagore b'abasoda abagore b'abapolisi n'abagore n'abandi bategetsi runaka abo ntibakunda gutaha vuba n'abandi bafise abagabo bajya gucunga inka mu biraro abo bose ntibakunda kuba bari mu imisi yose kandi abantu batabiyo bagiye abandi batwara amakamyo abashoferi bataza vuba bagenda ibigo n'ibinini bataye urugo sasa abo bose abagore bakunda guhura n'ingorane izo bikwege n'izabashikiye noneho nuko Dawudi atuma kubaza uwo mugore uwo ari we baramubarira bati Sibariti Sheba mwene Eliyamu muka Uriya umuheti aho kera Dawudi rero abamenye ukwiyo kose icyakojeje n'iki murazi ko yishishije umugabo n'umugore ngasi shakwasoma hose ngenda nsama aho mbonye ako namwe muzasoma hose noneho nyamugore asamye inda atuma kuri Dawudi atifise inda ubero zangwane z'abagore bafise abagabo badatavuba aho yangwa abwira umugabo tinge narahuye n'ikibazo kandi cyansanza ingo ndakubwira uko byangendekeye umugore w'indyarya mwagore w'indyarya mwe ahubwo yihamagarira nyiri kumutera inda amubwira ngo kwa mutera inda aho yango yirike kubwira umugabo tinge narahuye n'ikibazo shobuja wawe yarankoresheje icyaha ahubwo weho yibwira ubwo n'uburyarya buri bagore n'ubu ngubu haya watumiza umugabo ahubwo atumiza uwamukuriye ibyo bintu nibyo byaje n'ubundi bikura n'uyu mwanya harimo abagabo benshi barimo bararira abana batabyaye bantu b'Imana harimo barimo bararira abana abagabo batabyaye usanga abana ntibasa usanga bamwe ni bafupi abandi ngo nibimuga abandi nibiki ugasanga no umuryango w'abantu nta kimwe kizo kivukamo ariko biracyaduganye nakumva uwo mwana si umugabo wamubyaye afise ahantu yavuye kandi abo bana bari kuvuka muri ubwo buryo abo bana nibo benshi kurusha aba bafise abagabo bajya abantu bose ubona birirwa bayera mu masoko ku mabarabara abenshi bajya bavuka muri ubwo buryo iyo umwana amaze kuvuka muri ubwo buryo ntabona itongo aho ngaho mu bana b'umugabo bwite uwo mwana ushaka afise amaraso anukirwa n'abandi babyawe n'uwo mugabo ntibahuza abana mu rugo bakunda kugira ingorane nibo bana usanga bangazwa wasanga umwana ugasanga ujya mugabo aramwanga ugasanga ntamwiyumvamo nawe kubise wamubyaye ariko umugore irabitse ibanga akanga kurengukiza umugabo uko byagenze tuzagize umusaraba kandi ugasanga ibyo bikubamwo ukabirira ifunguro ryera bakakuryakira mama w'ishengero bakakugira iki kandi ufite ikintu waryamanye ku mutima utabwiye umugabo none icyo si cyayemwe
reka urebe n'ingorane zavuye rero mu guhisha rero kuko uyu mugore abagore b'indyarya uko sinamushima mucyo muri kuru byamwerekeye rero umanutse kuri 11 waho Dawudi rero amaze kumenya ko umugore yatwaye inda kugira ngo yijishe urubanza twakujisha mama yari kwabaye kujya hata uyu yangu natagimuhira kugira ngo azazimanganye ibimenyetso umwami yagumye yinginga Uriya shahu watashye kuvuye ku rugendo bari ku rugamba genda ryumuhira uyu mugabo naho yapfuye nk'intwari yanze kujya guhangayika mu rugo asuze isanduku y'uhoraho itarabona ikibanza umugabo yapfuye nk'intwari naho umwanya umwe udataha imuhira nicyo cyatumye ahura n'icyo kibazo kuko iyo kiza gutaha imuhira ntabwo byari kumuviramo kwicwa nabamwe unataye muhira suko ntazi ni mpuwe zindi kwa kugira ngo ngo Dawudi iyo dosiye ntizamuzeko naho nyamugore yari kumubwira ko byagenze Dawudi azabonikira mutsindisha ntacyo mbwira wowe uvuye iwawe muno misi niyo mpamvu Dawudi ari kunyamuhata shaho ujye muhira ujye mu rugo umuhungu aramubwira ngo njyewe sinataha ujye muhira nsize isesa rwihora ku gahinga bantu b'Imana harimo abantu bamamaje gukorera Imana barahari mu ngorane mu muki bakemera Imana bakayipfira ko bagakora umurimo wabo kugira ngo ntupfe ubusa weho nuko umugore kimwe biribanga Uriya yiye kubekeye gutuma umugabo amuhata ngo nutahe uyu mugore yakibira umugabo wibanga hakiri kare mu nyuma nandi Dawudi akagumya hata umugabo ngo tawujye muhira Uriya yari kumenya ikiryo gutuma Dawudi amubwira ngo natahe akamenya n'ukuntu amwirinda bantu b'Imana ujya mubika amabanga apfuye amabanga azakuzana urupfu amabanga azatuma upfa akatureberera nara kumenya ngo 11 yavuze ngo Uriya yishyura Dawudi ati isanduku y'Imana y'Abisiraheli n'Abayuda ko barara mu musago kandi databuja Yowabu n'abantu biwe mugenzi bakaba bashagaje mu gahinga none jewe ngende iwanje nirire ninywere ndarane n'umugore wanje abango ngo ndakurahiye eka ni wowe ndahiro nyene sinorikora maze Dawudi aramubarira ati sibira hano n'uyu munsi ejo nzokurekura ugende nuko Uriya asubira Yerusalemu uwo munsi ndabukeye maze Dawudi aramunegukisha ngo aze kurya no kunywa ari imbere yiwe aramuboreza basha bantu b'Imana nshuti zanjye z'umusaraba gukundana ni byiza gukundwa ni byiza no gukundana ni byiza ariko se mujye mumenya ngo mbega uyu muntu musangira bimeze gute mbega uyu muntu musangira izi ndya mba cyangwa ibi binyobwa arimo n'amazi ni ibivuye ku mutima cyangwa hari uko ashaka kufatisha ndababwira abantu b'Imana ni byinshi turimo turarya mu bantu bitari ibiryo byiza indya z'indyarya hari bisanga mu migani ku ejo nisangira na shobuja wawe ngo ujye uhangije uva aho bibujijwe tujye tumenya uwo turimo twasangira ari inde umenye umukundanye uko ameze ariko ubushishozi ntabwo tugira atari Imana mu ijuru yaduha ubwenge naho ubundi ntabwo tubifise urumva ukuntu umugabo ukuntu yagize uwabo yaramuboreje kandi amuboreza ku bushake yaramuhamagaye umenya ngo nka kurya nk'umutegetsi yahamagara nk'umukozi wiwe ati ngo dusohoke
bantu b'Imana ndatanga nko kurya gwa komanda na escort wiwe ati ngo dusohokane nako bashaka ngo ajya kumutsindiriya yibaza kujya hejuru ikintu naka ashaka ngo akore. Ndazi ko harimo abagabo benshi bapfira ku rugamba baziza abagore babo, ugasanga urya mwigomye sha uwo ntubizi umugore ntiyakwibiye akabanga bazakika ku rugamba akaba ari bambere babanza gukuraho kandi ukishwa n'uwo muri groupe imwe. Ibyo birahari narabibonye, hari benshi bijyanye bishikira. Abagabo benshi bajya bapfira ku rugamba bishwa n'iki nuko ari abagore babo babiteye. Ugasanga ufise umugabo ugufise wundi ariko ntuzahingukirize uwo mugabo wawe, ugasanga yaje ku rugamba bakamutsindira ngiyo kugira ngo baze bagucure neza. Mwabagore mwe muri kwisi amanyanga mufise natumye abapfakazi benshi bagure kwinose. Urebye abagabo bapfa buri mwaka n'abagore basigara ari abapfakazi turi benshi cyane, ariko benshi bishwa n'iki nuko abenshi bajapfa kubwa kagambane. Batugirira neza ngoma Dawudi aramuborese ngo bukiye mu gitondo Dawudi aho 14 ngo yandikira Yowabu ikete yandikira Yowabu ikete arungikira Uriya nyene muri icyo kete ati umuherereze Uriya imbere aho urugamba rukaze, muheze mwigira inyuma mumute kugira ngo bamutere apfe. Nshuti z'umusaraba, uyu mugabo azizikiza umugore wiwe niba utarayibona ko umugabo ageze umugore wiwe ahare niho mu bimenyera. Imana tugiriye neza. Uyu mugore mukubika ibanga kwiwe niwe kwatumye umugabo wiwe bajya kumucira ku rugamba. Iyo yakibira umugabo wiwe ibanga nkabagomba umugabo ninde kurwajya no ku rugamba ngira ngo yashobora kose agashaka iyajya cyaka bati naho ngiye ku rugamba ndazi hari gihe ndagaruka basi gataha aseze n'urwo rwiwe. Ureba bakamwingingiye ngo natataye kugira ngo bazaze bavute iyo dosiye yuko umugore we bamuteye inda biranga. Urero babajya inama yo kuvuga ati muzamujyane ahantu harya nyine hakaze abariho bamwicira. Erega byarabaye nyine tuzi umusaraba. None ko uyu mugore mu nyuma Dawudi yamucyuye, ese uwo mugore iyo ni inyungu y'iki? Mu nyuma Dawudi aracyura umugore. None uwo mugore yamucyuye se kuko se binezereye. Mbega uwo mugore yagiye kwa Dawudi ariko se bihimbaye. Yene yandabwire ngo icyaha iyo kitavuzwe yakizana urupfu. Uyu umugore gushimwa ko byamugerekeye byatumye umugabo we ajya gupfiririya, ariko Uriya yakibiribanga Uriya ntabarapfuye yagushaka kurabigenza. Uriya gitangwa gimuhira uwo Dawudi yarabanga idosiye yuko atamutsinda, ako bitewe nuko atatakimwira byamuviriyemo kujya kumwicira ku rugamba. Imana tugire neza. Harimo abantu benshi rero barimo barapfira ku ngamba baziza abagore, ugasanga suko watsinzwe aho bashaka kuko bashoye kose bakagutsindiye kugira ngo ubone ko baza gucyura umugore wawe. Tutuze umusaraba. Ikindi mumenye yuko abana buzuye mu barabara mujye mubagaburira mujye mubambika mujye gute kuko sibo abenshi bavutse nkuko uyu mwana Dawudi yarabye kuri umugore Baritisheba. Abenshi bavuga kuri ubwo buryo. Abana benshi buze mu barabara zapfubye nyinshi babandi bose babayeho bwamayibobo abenshi bavutse mu buryo butari buboneye. Imana tugire neza rero ahantu mu atahure twe tuvuga icyaha kikare umugore asaba umugabo imbabazi n'umugabo nawe asaba imbabazi kuko abana byo kubyara iriya abana bawe nta munani bazaronka mu isambu yawe. Abana umugabo bajya kubyara hanze n'abana umugore ugenda wijiza mu bandi, abana bose bagenda babura amatongo. No abantu usaga baba mu matongo bateza sentari ingorane ngo ngewe ngo nta tongo gira kandi kumbi
uwakubyaye yakubyaye mu buryo butazwi, niyo mpamvu umwana ahangayitse. Imana tugire neza rero, Mana yacu iri mu ijuru, ndagushimiye Mana, ubu ni bwa butuma ndiho Mana, kandi abantu nibatanga igira 10 kandi banihane. Uwiteka Mana ngira neza, kwihana bizana guharirwa, no kwihana bizana inyungu ku bakoze icyaha. Uwiteka nyenga Mana, banyu ubushobozi amagambo Mana ureke abantu Mana agiye cyabamarira. Musabizira rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.